muri kwa kundi perezida ahura n'abambasaderi buri mwaka ababwira uko situation y'igihugu rimeze, ari nabwo yavuganaga ubukana ko azarwana n'u Rwanda. Ntabivugiye mu nama y'abambasaderi. Nyuma yaho abasirikare be bafatiwe hariya buriya M23 irababitse ntabwo irabatwereka. Nakubwiye ko hariya ibintu byinshi itari yatwereka, irabafite benshi cyane, barimo n'abajenerali n'abakoroneli n'ubu ngubu bagifatwa hariya. Hari ibiganiro bishobora kuzabaho bikomeye birenze ibi. Yego, birenze biriya bya Rwanda. Biravugwa ko M23 ushobora kuzajya kuganirira na Kinshasa muri Qatar. Voilà, aho niho hantu yakwizera umutekano. Ahandi hose i Rwanda bari bagambaniwe. Ahubwo yewe hari n'umuturage waduhaye igitekerezo, abaturage bampaye ibitekerezo bibiri, ngo aho kugira ngo M23 ijye i Rwanda, ngo ahubwo nibasaba ibiganiro bibera i Goma ngo cyangwa i Kigali. Noneho sasa abandi baturage bakambwira batumva rero ahubwo mbere yuko M23 iganira na Kinshasa niba banze nabo bafatirwa ibihano bumva uko bimeze. Akebo bagereye ariko bagererwamo, cyangwa se banze basaba ibyo bihano biveho byafatiwe u Rwanda. Yego, naho ubundi bagiye muri Qatar nta kibazo, aho ngaho bizeye umutekano kuko mu bantu Kitsekedi yashukisha amafaranga abi Qatar ntabwo barimo. Umusirikare umukomanda w'u Burundi yabwiraga umusirikare ngo jya imbere tugende tujye kurwana, ngo gasha komanda ngo gasha komanda, bose uhembwa menshi mu Burundi mufata mitrailleuses wogurure. Umusirikare mutakabwira boss cyangwa fande we ngo fata mitrailleuses ujye imbere niwe uhembwa menshi. Ngizi zingabo zikomeye. Ubusesenguzi bwanjye buteye butyo, n'ibitekerezo byanjye biteye bityo. General Neva yatsaga umuriro ku Rwanda ari uburyo bwo kwirengera kuri Kitsekedi, kubera bafitanye amasezerano. Yamuhaye ingabo ndamuha amafaranga, igihe amuha abasirikare burya yamwishyuye miliyoni 2 z'amadolari. hafi ibibazo nyemerera tuganire cyane ku Burundi ndetse n'Ububirigi n'ubuhate wabwo mu gutuma ibibazo bikomeza kwiyongera. Usesengura gute umugabo General Neva n'ibyo avuga? General Neva kuko impamvu mbaje icyo kibazo, twatangiye ikiganiro nye nawe hashize ukwezi. General Neva tumwumvisha avuga igifaransa yiciraguramo ati rwose Rwanda urushaka kuntera n'ububba. Twongera kumva mu Kirundi avuga ati rwose bano bantu tiba turaziranye, tiba batera ubwoba, ati muzababaza ibyabereye hano Shinge na Rugero, ati ngo ntituzaba tuzemera gupfa nk'abanyakongo. Aravuga ati rwose mu Kirundo hano habereye ibintu, ati barabizi ariko nabo ntago badukinisha. Urongera utuzanira ubundi butumwa bwo yasomaga tariki 27 z'ukwa kabiri imbere y'abambasaderi, abwira aba diplomate barimo n'uzubona harimo n'ubwoba no mu ijambo avuga atari shuwa. Hanyuma turavuga tuti ibintu byaje gusubira mu murongo. Tubona delegation zirambukiranya zijya mu Burundi zigaruka mu Rwanda, bajya mu Kirundo, bamwe urabivuze, hari n'abaje mu Rwanda, ibintu biri kujya mu murongo. Umukuru w'igihugu muri Citizen Outreach yagiye kuvuga ku bihugu bibiri, aravuga ati hari icyo ntari buvuge kuko ibintu biri kugana ku murongo mwiza, byerekana ko ibintu biri kugana neza. Ariko ku munsi wo ku cyumweru twumvishe General Neva ajya mu rusengero, arongera kwibasira u Rwanda, avuga byinshi ko ingabo z'u Burundi zo zigendana n'Imana, RDF yo Imana ntayizi, banza huza nuko u Rwanda ntanuze hari ntabwo turabapagani ntabwo dusenga. Yavugaga sobanura ku ibibazo byavuye mu Rwanda aribyo byateje ibibazo mu karere. Avuga muri 59 bameneshejwe
bakajya mu Burundi twe ntago tugira iby'amoko hano nta bahutu nta batutsi tugira twe turi abarundi avuga ibyo muri 1996 bavuye mu Rwanda ngo nibo bateje ibibazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu mugabo umusesengurira ute ibyo avuga ko ibi ngibi bavuze kuri iyo nshuro wagira ngo hari icyo yiringiye wagira ngo hari intare runaka ziritse tumugereranyije n'ibyo atangazaga mu minsi ishize. Okay, byose usa naho wabinyuzemo. Ubwo nagira ngo amakuru y'ibyavuze mbivuge aho duha ubusesenguzi bwanjye buteye butyo n'ibitekerezo byanjye biteye bityo. General Neva yatsaga umuriro ku Rwanda ari uburyo bwo kwirengera kuri Kisekedi kubera bafitanye amasezerano yamuhaye ingabo undi amuha amafaranga igihe amuha abasirikare burya yamwishyuye miliyoni 2 z'amadolari nk'igihembo. Urumva yuko baracyafitanye amasezerano n'ubu ntabwo ararangira. Miliyoni 2 z'amadolari y'igihembo cy'ubwe ku giti cye kandi zakomeza no kumuha 5,000 kuri buri musirikare akamuhemba. Umusirikare w'u Burundi ba men ni amadolari 60, ofisiye ni amadolari 100 ku bihumbi 5 andi yose yigira kwa perezida. Niba natungisha igihugu ntabwo mbizi. Noneho rero reka mpere yabanje kubona n'abambasaderi bwa mbere muri kwa kundi perezida ahura n'abambasaderi buri mwaka ababwira uko situation y'igihugu rimeze, ari nabwo yavuganaga ubukana ko azarwana n'u Rwanda. Ntabivugiye mu nama y'abambasaderi. Nyuma yaho abasirikare be bafatiwe hariya buriya M23 irababitse ntabwo irabatwereka. Nakubwiye ko hariya ibintu byinshi itari yatwereka, irabafite benshi cyane barimo n'abajenerali n'abakoroneli n'ubu ngubu bagifatwa hariya. Noneho rero sasa bivugwa ko perezida w'u Burundi ari we wohereje intumwa ze bwa mbere hano mu Rwanda. Icyo gihe abanyamakuru ntabwo mwabivugaga kubera yuko nta preuve mwari mufite, nta kimenyetso mwari mufite, ariko intumwa zaraje abantu b'amakuru bavuga yuko u Rwanda rwababwiye ngo aho yavugiye biriya imbere y'abambasaderi nagenda bari havugira ibindi. Nguko uko yateguye ya script arandika aragenda arasoma yacishije make. Noneho rero sasa ni nabwo twagiye twumva ngo intumwa z'u Rwanda zishobora kuba zari zirimo General Nyakarundi kuko ari we wakunze kugaragara mu mishyikirano y'u Rwanda n'u Burundi. Bagiye Kirundo muri hoteli yitwa Royal. Iyo Royal nigeze kuyiraramo, nigeze kuhakoresha ubusabane bw'abakunzi ba radio nakoreraga bo mu Kirundi n'abo mu Rwanda. Ni hoteli iciriritse ntugire ngo ni nk'izina. Noneho rero sasa nibwo izo ntumwa bagiyeyo ibintu bitangira kujya mu buryo. Noneho rero sasa umukuru w'igihugu cyacu ejo bundi abivuga hariya kuri Perezida Stadium, naravuze nti ibi ngibi biri bushimishe Neva muri Beka Arena muri ubwo mbona turunye ubwenge bugenda bushakisha ibintu byinshi. Impamvu mba mvugishijwe nuko hari ibindi mba gitekereza ndi bukurikize. Noneho naravuze nti ubwo perezida bivuze byibura na perezida w'u Burundi arivuge atawi, ubwo na perezida w'u Rwanda avuze yuko umubano umeze neza, ubu ngubu ibintu biri kujya mu buryo. Noneho sasa ubwo perezida yari hariya muri BK Arena, undi nawe yari mu nama muri komine, ntabwo nyibuka neza agapapuro nayanditseho nakibagiwe, nawe yari ari muri ayo masengesho ariho yavugiye biriya. Noneho rero reka ngaruke kuri biriya yavuze ati uriya muri ariya magambo ye yewe yanyeretse yuko n'imiyoborere n'iki byose we abikesha Imana no kurwana kw'ingabo ze kamandi ituruka kwa Nyagasani. Yanagarutse kuri cya gihe yajyaga mu masengesho yo muri Amerika, mu masengesho y'ubushize, yimenshoninga yuko kuba yaratumiwe ari ubuhanganye. Ako buriya wenda nko guciye mu buryo uvuga tunaganira hagati tunatebya,
Muri Imana buriya hari igihe bayibeshyera cyangwa bayumvise nabi. Mu gihugu nk'Uburundi, igihugu gikwiriye kuba gishima Imana ko Imana yagikoreye ibitangaza. Ubu turebye nk'ibitangaza biri mu Burundi n'ubu rero se nabonye urutonde asanga Uburundi buri mu bihugu 5 bya nyuma bikennye ku isi cyane. Imana yaba yaragukoreye ibitangaza ukaba mu bihugu bikennye ku isi. Ariko ubundi wari wakandagirayo? Ndagiyeyo rimwe nka cya kabiri. Iyo uhereye ku mupaka hirya hano Nemba ukambuka i Burundi utangira kubona nyakatsi, utangira kubona ibintu byinshi cyane ubukene buriyo. Ari nacyo wenda reka nanakivuge ntaza kukibagirwa. Ubundi ushyikirana n'umuntu ahazi. Perezida Neva buriya ntiwibwire yuko kuvuga biriya kugira ngo agire ikintu abeshyeshya Abarundi. Be kubabazwa n'ubukene n'ubutinde bafite, be guhangayikira essence, be guhangayikira n'iki, ahubwo bumviye ko perezida ari mu kazi. Ari mu kazi. Hari ikindi abakinga ikintu mu maso bahugiraho, ndi kuganira n'u Rwanda, ibindi byose babyihoreye. Erega biriya byose bigira ingaruka ku baturage be. Gufunga imipaka ntiwibwire yuko hari umunyarwanda byigeze bigira icyo bitwara ya mikeke, je sinanayizi sinigeze nyiri. Biriya ni ibintu by'abafi bidasobanutse. Ariko noneho iyo afungura imipaka, biriya bitoro byabuze yafungiwe na Tanzania, ariya mavuta yafungiwe na Tanzania. Buriya Tanzania ngo bamwoburije kubanza gufungura Bunyoni kugira ngo bamuhe inzira y'amavuta. Ubu ngubu umuntu wo mu Kirundo yakabaye aza kuri sitasiyo hariho i Bugesera akanywesha full tank agasubirayo. Dore nta biba bigoye mu kwambuka ifite RC-pass. Yego uraza ikamyo. Erega burya Uburundi essence yajyaga ibura tukabatunga, kuko twebwe buriya dufite ibigega nk'ubu ngubu kugeza ubu ngubu. Niba turi mu kwezi kwa 3 ubu turi kunywa essence yo mu kwa mbere, kuko mu Rwanda bahora badepa. Icyo gihe burya n'Uburundi twarabutungaga, ariko noneho kubera bafunze umupaka n'ibyo bibazo biri abafite. Ari gushaka ikintu kinga abantu mu maso rero Abarundi. Noneho rero ati numvise bambwira ngo igisoda cy'u Rwanda kirakomeye. Narababwiye ngo niba mwari muzi ingabo mfisesha, niba mwari muzi ingabo mfite, akafite izengabo zabashije gukora iki. Rero sasa tuzisosengure wenda aho izo ngabo zerwa kugeragezwa ryari wenda turebe izo ngabo umusaruro zatanze. Reka mpamye ko wenda zinakomeye. Ntago mbujije perezida kurata ingabo ze. Ntabwo ari nka Kitseke duvuga yuko ari ibintu agaze bitagize icyo bimara. Gusa buriya gihe hariya ndamushima ntimumutera amabuye kuva nabera noneho nubwo najya kuvuganira. Ingabo ze zirakomeye, ariko zikomeye zite? Zafata ibigoma, zakubitiwe hehe? Buretse ntangirira reka dutangire. Yego dusesengura ugukomera kw'ingabo z'u Burundi, turebe aho zeruka kugeragezwa, turebe uko zitwaye ku rugamba, turebe naho bigeze ubu ngubu. Makurangire twagiye muri Somalia. Muri Somalia bamaze gupfusha abasirikare 200. Biyambaje RDF niyo yagiye kubatabara. Icyo kintu wari ukize? Ntacyo narinzi. Bimenye zirakomeye nyine kubera RDF yabatabaye hari. ahandi mbaza ni muri Kongo bagiyeyo muri mission ya EAC. Yego bo basigara EAC irataha. Heraho baje bari hehe? Baje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivanga bari hehe? EAC ya withdrawinze ingabo zayo izikurayo. Perezida Neva ahita ajya kunegosia na Tshisekedi. Ari nabwo yamuhaye amafaranga nakubwira. Nemeye kugufasha, ni ugufasha umubanyi, ni ugufasha umuturanyi. Imikomerere yazo rwose umbabarire uyimbwire aho ngaho. Zirakomeye pe cyane ko n'umuvugizi w'igipolisi w'igisirikare cy'u Burundi avuga yuko kugeza ubu ngubu muri Kongo ingabo ze zikiri muri position zahozemo, niho bakiri nyine aho bafatiwe. Kandi baraje Bunagana bose baracyari Bunagana. Ubu bari gufata imitsi na Uvira. Okay, nuba ngo position yabo baracyariyo, aho bafatiwe niho baguma, niho bafungiye. Barafashwe bari muri position. Abarundi bavandimwe bari kutwumva noneho baraza kututera amabuye. N'amabombe ya Zimbabwe narayarokotse nkanswa mu weya. Kariho karavugwa. Rwose jewe perezida urata igihugu cye ntimukamugaye. Ubundi se Kitseke yigeze avuga RDF. RDF ahubwo bari barwana, hari aho baziranye. Uretse ko hari igihe twajyaga tumufasha, nta nubwo ari nawe twafashaga.
ahubwo twafashaga leta y'u Burundi yari icyo gihe kumuhiga. Ndi mu bweyeye twambukaga aho bita Ruhororo. Aba FDD bakiri mu mashyamba. Yego. Babitaga ngo nabasaya. Zina basaya naho naryumviye. Hahandi twambukaga mu bweyeye aho bita ku Ruhororo n'amabayi. Tujya gufasha abasirikare b'u Burundi cooperating. Ni naho rya jambo ngo umwanzi arakurondera ntumurondera niho narimenye. Ushobora gusanga wa mugani ariho akangononwa kava. Ushobora kuba mwarafashije abarwanyaga CNDD-FDD. Ako kantu kagumayo mpaka. Si byo se nkubwira yuko iyo ingabo zihana umupaka zifatanya operation. Twabafatanyaga cooperating kuko icyo gihe FDLR yavaga muri Congo ijya muri CNDD-FDD. Kandi baramurwaniriye igihe kinini. Kuko Perezida Nkurunziza aza mu Rwanda bwa mbere twajyanye Mutobo. Hari pass out y'abantu bo muri FDLR yaravuze ngo ababaye muri CNDD-FDD hafi ya bose baramanitse. Arababwira ati musubire mu buzima busanzwe mutahe mushyire intwaro hasi. Nanjye naratashye nashyize intwaro hasi. Nanjye mfite agakarita ka demobilisation agakuramo arakabereka. Urumva yuko bamufashije. Icyo gihe rero twajyaga kumufasha guhiga kumuhiga. Twajyaga gufasha leta kumuhiga. Ingabo zihana umupaka bakorana operation rwose nta kibazo. Noneho rero sasa kwagukomera kwazo. Sinzi niba narabikubwiye imbabarire. Ariyo hasubiwe mbwira. Ndumva ari byo ndabikubwira. Umusirikare umukomanda w'u Burundi yabwiraga umusirikare ngo jya imbere tugende tujye kurwana. Ngwe gasha komanda. Ngwe gasha komanda. Bose uhembwa menshi mu Burundi. Mufata mitrailleuses wogurure. Umuzirikare mutakabwira boss cyangwa fande we ngo fata mitrailleuses ujye imbere ni uhembwa menshi. Ngizi zingabo zikomeye. Ngizi ngabo zivuye Bunagana zimwe zikabikwa ahantu ntazi ako no kuguma muri position. Sipavuze kabisa. Bagumye muri position. Nabo ni rwose amabuye bayantere muri comment. Ayo ndayatega ibitugu. Izo ngabo rwose comment tuyifungura uyu munsi n'abarumuriro. Perezida ushimagiza ingabo ze nta kibazo. Ahubwo aho ikibazo kiri mu magambo yavuze. Ati muri 59 iby'ubuhutu n'ubututsi mu Burundi nta byari bihari byaje bikomoka mu Rwanda. Ibyo simbizi sinzi uko byagenze ntabwo yabisobanuye. Ati na hariya muri Congo abanyamurenge jewe nagiye kwikorera ubushakashatsi nsanga umunyamurenge muri Amerika ambwira yuko abanyamurenge batavuga ikinyarwanda. No, abanyamurenge ari ubwoko bw'abakongomani buvuga ikinyarwanda ariko si abatutsi. Ya ideology yo kwanga abatutsi none hatangiye no kubambura ubwoko bwabo kandi baricwaga ari cyo bazizwa. Aho niho ikibazo gikomeye. Ingenga iya ideology ya FDLR yagiye kabakongeza bose niba arimo nabo bwabo. Noneho rero sasa niba yemera ko ari abakongomani bari abanyamurenge nagenda byumvishe mucuti we. Byibura bimwumvisha ati nyamara burya nubwo wirirwa uhanganye urabara message Chirobo grand frère we. Agende nawe bimwumvisha ati nyamara burya nanjye nemera yuko ari abakongomani. Noneho rero sasa niba mara kwemera yuko ari abakongomani wenda iryo zina tutsi riveho. Nirishaka riveho n'ubundi bandisha no mu Rwanda ryavuyeho kandi nta kibazo dufite. Nirishaka riveho. Na ubundi mu magambo yavuze nta kibazo kiri. Kingenga bitekereza. Naho ubundi rwose umuperezida ushimagiza ingabo ze rwose je namuhaye amashyi. Hanyuma abantu bari kwibaza bati ku Rwanda nkuko bitubwiye rwavuze ruti aho abivugiye genda ndiro ubihavugire akabivuga yacishije make akaba yongeye kurushoza hamagambo y'intambara ashobora kuba yishirikije. Mbabarira nta ntambara yashoje ku Rwanda. Ntabwo navuze intambara y'amasasu. Intambara y'amagambo y'amasasu byo banza bigoye. Intambara y'amagambo oya nayo ntayo. None se biriya biratuma imishyikirano hari yigeze bihagarara. Niba ari ukomeze ntitugomba kumufata gutyo. Bishobora kuba n'abajya mu mishyikirano batamuha raporo. Biriya yabivuze avuye hehe? Avuye ntabwo nibuka igihugu yaravuyemo. Bishobora ko abo hasi batamuha raporo ngo bamubwire yuko ibintu biri kugenda neza. Ntabwo mpamya yuko rero ibyo bituma
ibiganiro cyangwa se imishyikirano yari gukurikiraho ihagarara ngo nuko yavuze biriya nta kintu byakabaye bihungabanyaho ku Rwanda. Reka ahubwo bikomeze, tugire amahirwe, ibintu bijye mu buryo abaturage nibo babigenderamo. Twebwe mu Rwanda turihagije, ariko bariya abavandimwe b'Abarundi bari kugenda baharenganira. Ku bw'izo mpamvu rero ntabwo mpamya titire nyinshi zaje zivuga biradogereye bisubira heza. Ariko perezida ni umuntu ukomeye, ijambo rye ntabwo riba rimeze nk'irya sempre citoyen nkanjye. Sempre citoyen perezida nawe ni umuntu, my friend. Hanyuma wagiye kuvuga ibya Uvira nsa nk'ukubujije kugira ngo tujye kubivuga, turi kuvuga ku by'u Burundi. Kuri ubu ngubu aho batanze umusada bimeze bite? Abarundi batanga umusada? Okay. Ubwo M23 yabahindaga iberekeza Uvira, nakubwiye yuko nashakaga imijyi 3, Uvira, Kindu n'iyindi. Noneho sasa muri biriya bice abanyekongo bahungiraga i Burundi, nyamara Abarundi akabahinda akabagarura. Ni ukubabwira ngo wa mugani w'abantu b'inyamirambo, isosi yanjye muri kwimenamo inshishi. Umuntu dufitanye amasezerano yo kumpa amafaranga, none muri kugaruka. Sinshaka M23 kwiyumva hafi yanjye. Niyo mpamvu bivuga yuko Abarundi bagomba gufata umutsina hariya. Gufata umutsina ni ukuba wari ugiye kunyerera, ugafata ibyatsi by'imitsina hasi bikagutangira ntuhave, cyangwa se ukavuga uti ntabwo hankura, turahagundanira mpaka. Nguko uko rero Abarundi bari muri uriya mujyi wa Uvira, kwa kundi navugaga ngo Perezida Ndayishimiye yohereje Abarundi bo kujya gutsemba M23, none irabakinagiranye irabajyanye bagejeje mu marembo ye, nawe niyumva umuripuko w'amabombe hafi. Ni nkaho yakababwira ati mumbabarire munkiza abo bantu ntibagere hano. Isaha iyo yose ushobora kumva Uvira bayikubise. Ni kamandi isigaye gusa. Ni ijambo rya nyuma ritegereje kuvugwa kugira ngo ibintu bibe byatungana kuri M23. Hanyuma mu kibira naho hari ibiri kuvugwa bitandukanye, ubyo hari amakuru dufiteho. Ibyo mu kibira nta kugeza ubu ngubu nta makuru. Kibira ubwo batayizi ni ishyamba rigira mu Rwanda ryiswe Nyungwe. Yego. Ntaho ni ibiti bimwe, n'ubutaka bumwe, nuko bumwe buri mu Rwanda ubundi kwa buri mu Burundi, ariko ni ishyamba rimwe. Ariko hacamo umugezi wa Ruha. Ni mugufiya, ntabwo ari munini ku buryo wanawambuka. Uraritraversa ryose se? None se Ruha si tugabanya n'u Burundi kuri icyo gice cya Cyangugu, cya Bweye nahe hose. Abantu babizi neza, ntabwo nigeze mpagera. Ariko ni ishyamba nyine ryo ku gice cy'u Burundi, ari naho abo bankuru nziza bari bihishe, ari naho za ngabo za Rusesabagina zateraga ziturutse. Iyo ntambara rero yo muri iyi minsi ntabwo nayikurikiranye, ariko irahahora kubera yuko niryo cumbi ry'abantu batera u Rwanda. Niho yabacumbikiye. Ubwo rero iyo ntambara uko yabaye ntabwo nabikurikiranye, nawe wambwira tukaganira. Bishobora kuba byari biri mu masezerano bari bumvikanye hagati n'u Rwanda ko hari abantu bari mu kibira bashaka kuza mu Rwanda bagomba kuraswa, n'u Burundi bakabigiramo uruhare ngo barase ku bijyanye n'iby'u Rwanda n'ubusabe bw'u Rwanda. Ariko ibyo abari mu kibira noneho bafatanye operation bajye kubahiga ahubwo. Ariko ibintu biravanganye, harimo ikintu kidasobanutse. Banza ariyo mpamvu byanze rugiye kera ruhinyuza intwari, abantu bavuze bati ibintu umuntu turi gushaka gukurura muri ibi bintu ntabwo twamushobora, reka tugire. Hanyuma Ububirigi bwo sasa, u Rwanda rwacanye umubano n'Ububirigi ejo bundi, ariko byavuga ko hari ubufatanye hagati y'Ububirigi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bwo gufatanya neza mu gukomeza gukupa influence y'u Rwanda no kubarwanya mu buryo bushoboka bwa politike n'ubwa gisirikare. Ububirigi, ikibazo cy'Ububirigi cyo n'ibihano umukuru w'igihugu yamaze kubishyira mu gaseke, ashyiraho umupfundikizo. Ibyo ngibyo twe kujya twirirwa tunabivuga, kuko abwira abaturage kwizirika umukanda ntabwo ari ukuvuga ngo murashize nimutangire mwihambire inzara iraje, ntabwo aricyo yavugaga. Ibyo badukangisha bumve yuko dushobora kwizirika umukanda, ariko noneho tukarengera ubusugire bw'igihugu cyacu.
nabonye ibigarasha byaragendeyeho ngo hari ikindi se ngo arabivuze tayari abanyarwanda bagiye, ntabwo ariko bimeze. Ibihano byarafashwe amezi arashize kandi u Rwanda ntabwo ruriyubika. U Rwanda ntabwo rubisa cya kibazo wambazaga ngo ntibisagira ingaruka ku muturage, uzihereho wowe ukiri hejuru aho ibihano bivugirwa, uzarebe niba hari icyahindutse kuri wowe, niba kugeza ubu ngubu wabuze esanse yo gushyira mu modoka yawe cyangwa niba wabuze amashanyarazi wawe. Mbere y'uko bigera ku muturage bizabanza bigere kuri wowe, ariko ntabyo, kuko abanyarwanda tuzi kwishakamo ibisubizo. Twabonye Agaciro Development Fund, n'ubu ngubu aka kanya baramutse babibyukije bakavuga bati twongera amafaranga mu Gaciro Development Fund, abanyarwanda bayatanga bihuse, kuko twamaze kubona n'akamaro k'amafaranga dutanga, cyane cyane ku bijyanye n'ubwirinzi. Ubwirinzi bw'ubu mpamya ko nubwo hagira miga ituruka mu kindi gihugu ntabwo yabasha gukorosinga hano mu kirere cy'u Rwanda, ntabwo bishoboka. Noneho rero ibijyanye n'Ababiligi, perezida w'igihugu yashyizeho umupfundikizo kandi bwarakeye, bahita bohereza abadiplomate babo barabacyura, kandi noneho abayobozi badusobanuriye ko babikoze babanje kubitekerezaho. Ubwo rero ku bijyanye n'Ububirigi n'ibihano, perezida yarabipfundikiye rwose, kwirirwa ubimbaza no kungora cyane rwose. Reka tunasoze, hari ibyo burya rya Mukuru. Mbere y'uko nasoza wenda tugaruke ku bihano. European Union, abajenerali umwe yarakuriye special force, abandi bajenerali umwe ayoboye division third division na second division, second division na third division, imwe ikorera mu burengerazuba indi ikorera mu majyaruguru. Yego, bariya ni FDLR igenda ikabashuka, bakabaza ngo harya ingabo z'u Rwanda ziza muri Kongo ziturutse Gisenyi na Ruhengeri cyangwa se Musanze na Rubavu, abayobozi bayahayobora ni bande? Naba. None se bariya bakomanda bayoborwa nande? Bariya bakomanda special force iyoborwa naba n'uyu. Reka tuba aribo dufatira ibihano, ni FDLR ibibashuka. Noneho sasa ukibaza uburyo niba umuntu ayoboye division iri ku Gisenyi, niba izo ngabo wenda zirirwa muri Kongo nimugoroba zikagaruka mu Rwanda, niba bajya kurwana yo bakongera bakagaruka mu Rwanda, ingabo z'u Rwanda zibaye zijyayo, hashobora no kujyayo ziturutse Gako cyangwa Igabiro cyangwa se mu majyepfo n'ahandi hose. Ntabwo ari ngombwa ziri hariya. Urebe yuko iyo bajya gufata n'ibihano baba bibeshye cyane. Ntabwo urinze ku mupaka ari ujya no kurwanayo, reka baguma barinze umupaka hakaba hagenda abandi, ariko ntabwo ariko bimeze. Ubwo ibyo bihano bya ni FDLR igenda ibashuka, ni FDLR igenda ibashuka. Hanyuma hari amakuru ndi kubona ku byo wari uvuze mu kanya, avuga ati hari ibiganiro bishobora kuzabaho bikomeye birenze ibi. Yego, birenze biriya bya Rwanda. Biravugwa ko M23 ushobora kuzajya kuganirira na Kinshasa muri Qatar. Voilà, aho niho hantu yakwizera umutekano. Ahandi hose i Rwanda bari bagambaniwe. Ahubwo yewe hari n'umuturage waduhaye igitekerezo, abaturage bampaye ibitekerezo bibiri, ngo aho kugira ngo M23 ijye i Rwanda, ngo ahubwo nibasabe ibiganiro bibera i Goma ngo cyangwa i Kigali. Noneho sasa abandi baturage bakambwira bati mva rero, ahubwo mbere yuko M23 iganira na Kinshasa, niba banze nabo bafatirwa ibihano bumva uko bimeze. Akebo bagereye ariko bagererwamo, cyangwa se banze basaba ibyo bihano bive byafatiwe u Rwanda. Yego, naho ubundi bagiye muri Qatar nta kibazo, aho ngaho bizeye umutekano, kuko mu bantu Kitsekedi yashukisha amafaranga ab'i Qatar ntabwo barimo, ariko i Rwanda ho byari byoroshye, byari byanabaye kwanza. Mu mwanya kagushimira cyane, murakoze cyane, asante sana abantu bo kuri One Nation Radio, turi kumwe cyane. Yego.